TTV Jamthir tu teng chibai ule silal en kolikania Serchhip Vangkhua hilongai thlang Nimin Khan Serchhip District-a COVID-19 shikai mi somli pahnih zet hmuhchhuah an ni a Vawiin Khan Serchhip District-a shikai hmuhchhuah pawh zathum somnga pariat an tling to Nimin Khan Serchhip District-a Tunhnaia Laboratory sample som panga en fia ni in heng atang hian COVID-19 shikai mi pasari hmu an ni a heng shikai hmuhchhuah te hi Crime Infraction Private Limited hnuai thok tu ni in Assam Uttar Pradesh le Madhya Pradesh atanga local mifko camp chinchi pa khungshan lai mek te an ni Nimin ve Khan Serchhip District-a rapid antigen test mangin sample za somnga pali en fia ni in shikai somthum panga hmuhchhuah an ni a ni zan lama puan to angin an zinga mi somthum pathum te chu West Bengal in thana changa lo ho PTS in khungshang lai ni in Nimin ve Khan Serchhip Vangkhua mi pa kong somthum pasari mi Crime Infraction Private Limited driver chuan shia kai ti hmuhchhuah ani a Serchhip din thar venga state pawh atanga ron ho shikai pakhat hmuhchhuah ani bawk Vawiin Khan Serchhip District-a rapid antigen test mangin sample somkwa pakhat en fi ani in shikai mi pali hmu bel an ni a shikai hmuhchhuah lovin Tunhnaia Laboratory a sample en fi result ero hriat hman ani lo thung Vawiin Khan Serchhip District-a shikai en kol dam mi pakhat a awm bawk ani Vawiin Khan Serchhip District-a COVID-19 shikai hmuhchhuah chu zathum somnga pariat an tling to a an zinga za somkwa pakwa te chu en kol dam ni to in tunah hian shikai en kol lai za somnga pariat an nom meka heng te hi nursing school CCC a somkwa pakhat Integrated Ayush Hospital Thenzola mi pariat Horticulture College Thenzola mi som paruk PTS Digital Classroom a mi somthum pathum le home isolation mi som te han ni a shikai hmuhchhuah zinga nunna chan mi pakhat a awm to bawk ani Serchhip bialtu MLA atan thlan thar Lalduhoma chu Vawiin-ah MLA atan lakluh tura ruahman nima se leng avangin thulh ani Serchhip bial MLA by election le zo ta ka thlan tlin ZPM candidate Lalduhoma hi Vawiin Khan member of Legislative Assembly MLA atan lakluh tum nima se leng mek avanga in khwa kherna khau zok siam ani avangin tiam chin om lova son ani a hemi chungchang zo na changin Assembly Speaker Lalduhoma sailo chuan Vawiin chamadar som pakhata MLA ta na Lalduhoma lalu turin ruahman na an siam vek to thu soya ama nen po kanin bevek to ma se thochan ni zana in khwa kherna khau zok siam ani le tak sia wangin kan thulh hetiang ani laya pun khom na lam thil lo buat sai chu ti chia kan ngai lo hatia remchang ma sabera lakluh in khom buat sai ani tur thu soibok heti lai hian tun thlani som pakhat khian MLA thar lakluh na hi ruahman ani don ni in thudon na pakhat chuan a soibok ani MNF Vice President Vanlalzawma'n ani na atanga banna thehluh chu pomsak ni lovin a hnangai chelchhun zom tura ti ani puan to angin MNF Vice President Vanlalzawma'n hi Serchhip bial Assembly by election le zo ta ka khan MNF ticket a din tir ni a he in thlanna vote la te chiara ni hnuah ZPM candidate Lalduhoma chu hne zo lovin atling zo talova hei wang hian amo phurna hlen zo lawa in ngain tunkar thochan ni khan an party president Mizoram thanga hne na party vice president atanga abanna hi a thehluh ta ani hetianga vice president atanga banna thehluh hnu Vawiin Khan MNF president Mizoram thanga chuan Serchhip bial by election a Vanlalzawma'n chuan atlin lawa wanga amo phurna angangaya an party vice president atanga chol adil na halo hmu thu soin mun taka han thlir hnu in amo phurna angaya athil ti chu ro pui le za omman ti thu soya ama ero chu ama mo phurna bik ni lovin party thok tu te zong mo ani zok ti soin hei wang hian chol adil na chu pomchi ni a an hriat lo thu soya tlom ngai tak le thanhem ngai taka vice president ani na chu lo chel zui turin angen ani Tunhnaia Mizoram hun sang kang mei chuak chui chiang tur le hemi kai hnoi dan ding lai om mek te zir chiang turin State Level Special Investigation Team SIT din ani Section 22B, G and H of the Disaster Management Act 2005 in Tunhnaia apek angin State Executive Committee SEC Chairman le Chief Secretary Pul moi chuang ngo chuan Tunhnaia Mizoram hun sang kang mei chuak chui chiang tur le hemi kai hnoi dan ding lai om mek te zir chianga atul anga malak dan turot na siam turin State Level Special Investigation Team SIT dina SIT ya hian Chief Conservator of Forest Administration Sinha chu chairman ni in member pathum ruat an ni boka SIT hian kang mei chhuah chan hemi kai hnoia dan man mek tele kang main thilati chhia chungchang te chip chiar takin an zir chiang dona he notification chu atanga chiara thlani chungin rotna sarkara an thehluh don ani
Health Minister Dr. Thang na chuan COVID-19 sileng me ka lungrua la in pum khat na le tong chai na ne na kan be chuan kan ram hian siat na rap thak lu tuk tong lovin kan him theyang ati COVID-19 shikai thar an bun zela wangin Vawiin khan Health Minister Dr. Thang na chuan COVID VTN kol na mun tur dap kwal zelin MNF Mizoram Rural Bank Head Office Sakthar chu COVID Care Center CCCMO Community COVID Care Center CCCC atan aena he building hi floor sari asang ni in thiarna tuile electric lampo du thu samin anwama Health Minister chuan COVID VTN kol nan lak nge adu thu asoyani Vawiin-ah headline mun atlona hian Health Minister chuan COVID-19 hi Mizoram aizol khopui chu alwarna ber ani avangin CCCMO dabbel zelani thule medical team thlengin ngai tua bel zelan ngai thu asoya MKHC tenen po anin dorzel thule damlo serious big tan oxygen le ventilator chan an lazel bokti soyen kan chief minister po in kong tin renga sia thiam na sang tak anei zela kan mamo kan thlen te chu min pom sak zela kan lom hle ni ati a CM relief fana mi mal le pol ho an lo pen chuak zel ti po soyen mizo nun thian chan thi ngam kan ni na halo lang zelani kan tho ho that na hi pathian in mal min som nge yang ti ka ring thlatani lungrua la in pum khat na le tong chai na ne na kan be chuan kan ram hian chiat na rap thak lu tuk tong lovin kan him theyang ati bok Health Minister hian Tunhnaia physician doctor te chu secretariat conference hall a covid dam lo te en kol dan tur chung changa thut khom ani pui boka he huna hian Health Minister chuan hetiang hi kan bo ruwa kan ita ka wangin covid ve dam lo te dam doi cho le pek dan chung chang te uluk tak a ngai tu a tul thu soyin covid hi adam doi tak tak chu om lo ma se tuilum in le tu na dam doi kan in cho dan te hi thok tu te kan in shil shia ta soi ho chul ka ti ani ti a he huna hian doctor te chuan dam lo din huna zira dam doi en pek dan sang sang te an soya atlang puin symptomatic nei khosik nei zun thlum le thi sen sang nei te chu tu na hian ZMC lama lak an nitlang pui ti soyin civil hospital le non government hospital thu nei tu te po in dam lo an admit donin RAGT test an nei vek thu te a om pui tu te po an test vek thu an soibok Zoram Medical College ZMC a dam lo om te chu oxygen man choi tir an ni to don Nimin Khan Dr. HC Lalduhoma Medical Superintendent SRH chuan office order di chuakin tun din huna rampum le state oxygen mamo na ana satawang le indai lo na hapun zela wangte oxygen manatan po sum tam tak se na ngai me ka wangin tu na changa thule om ma chuan oxygen man la ka ni tur thu ata langa oxygen man bit he ani dan chuan covid-19 sive lo tam dar kar khata cheng som thum bituk ani a covid-19 shikai tam ni khata liters nga chaka her ho ni in dar kar khata cheng som nga le ni khata liters nga changa liters som panhe chaka her ho ni in dar kar khata cheng za som ni choi ngai to dona HFNC ventilator hi dar kar khata cheng za som ni choi ngai to don bokani ZMC director Dr. John Zawmin chuan tunma zongin ZMC IC wa hian oxygen man hi choi tir ni ngai lo thu soya tun din huna oxygen mamo na hasana wangle tlak champal thei a lo om zia te ngai to in oxygen man hi lak ve to tura sarkar thu nei tu sang lamen an soi ho nu a he ruahman na hi kalpui ni thu soya oxygen mamo na sang chana ZMC ya hian zan khata oxygen burlian somnga te ni khata za som ni te man changa om ati ZMC ya hian oxygen din mun a that thu le atla phan om lo thu po so in Dr. John Zawmin chuan sarkarin tual chunga oxygen plant pathum hne na tangin jumbo oxygen cylinder bur ruak thun khat le zung thei turin phalna pek tho thu le FK oxygen plant in thlamma sa ba ka tun thla chunga thlona an pek mek thu ba ka Civil Hospital Aizola tangin mamo dana zirin thun kha le na tur oxygen bur ruak somnga lak thei reng ani thu soya ke mani lam kan pipe te van duai pal thila apuak te ani ngot lo chuan tun din huna thlapha na tur om ri lo atibok heng ba ka hian ZMC chu COVID-19 shivei te en kol na atan chawa ruahman ani to thu te hmuhchhuah male female medical ti te bo covid ward ti a thak vek ani to thu soyim emergency thila le dialysis ti ngai te bak dam lo dang COVID-19 shikai lo te an om to lo thu soya covid ward po mamo dana zirim ti bel zel ani tur thu le tu na hian covid ward palina tur hong tura anin buat sai mek thu a soibok
ZPM party thalai te chuan sarkarin oxygen man lak atum chu sut le tura an phut thu soin ZMC a oxygen siam na chu man thei tura buat sai an du thu an soibok Vawiin-ah thu chuan siama ZPM thalai te chuan Mizoram sarkarin mei nili sang ni somni pakhata oxygen le ventilator man sang takalak ani na tur thu chua siam chu mak an ti thu le arang thei ang bera he thu pek hi sut le thuai tur le amamo apiang te hne na athlona oxygen le ventilator pe turin Mizoram sarkar an phut thu an tar langa April ni somni parok sang ni somni pakhat khan FK oxygen plan Mizoram chuan April le mei thla chunga man tur oxygen athlona an pek laya dam lo mang ang te hne na man sarkarin alale si chu an thathiam lo ti soin sumdon atan dam lo mang ang te hi sarkar hian man atumem ni ti chu an zo na ani ti an soya ZMC a oxygen siam na khol man lavom reng chu man thei tura buat sai ngal turin Mizoram sarkar an phut thu an soibok ZPM thalai te chuan Chief Minister Puzoram Thangan Assembly House om taka adam lawa piangin damdoi ina an ron man thei turin in khatan cheng nuai ni thleng in Tunhnaia hian SEDP a kan da vekani ati laya oxygen man takngial po dam lo mang ang te thina tum le si chu dam lo te rok na ni a an shia thu soin oxygen man le ventilator man la lo tur le adam lo piang te man tur in tina cheng nuai ni ruahman te po sem chuak tuai turin zoram thanga kai shwai MNF sarkar an phut thu an soibok Congress thalai te chuan a thlon sum khoral na SEDP board som pali te chu thiat ngal tura an phut thu an soi Vawiin-ah thu chuan siama Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC chuan shipui COVID-19 leng mekin na sataka Mizoram atuam ta ka avangin Mizoram sarkar din hun na satakin at laniam ta ti an soya Mizoram sarkar hian sarkar na thok intel khom polian ber Federation of Mizoram Government Employees and Workers FMGNW te chu sarkar tholom tho turin angen tahial ni asoyin sarkarin ami chhorte lo adil le thia langai ta ka chuan kanram sum le pai din mun a chehle ti chiang taka alana wangin tul lava sum khoral na dang Mizoram sarkarin SEDP board som pali lai siam te chu rang taka thiat ngal tura an phut thu an soyani MPYCC chuan Mizoram sarkar chuan kan state minister om theizat arwat kim hnuah Minister of State rank ka om tur SEDP board som pali lai din thar ni asoyin SEDP board som pali te hi tangkai na soi tur om lo ahminga di na sang tak nei le poisa tam tak sen thon na ni inan soya SEDP board som pali te hian anin rel bol atana sum tam tak an manral ba ka athok te hlori ngota hian kum khata cheng vai be chani point paruk chuang central ani thu an soibok Nimin khan Mizoram sample sang thum zanhi som pariat en fian in COVID-19 shikai zanhi som thum pariat hmuhchhuah le an ni a COVID-19 shi alian nu a Mizoram ni khata shikai mu an tamber ni ani Nimin khan ZMC laboratory sample sang khat zathum somli pahni en fian in COVID-19 shikai mi somnga pariat hmuhchhuah an ni a heng shikai hmuhchhuah zinga somnga pakhat te hi shikai nen in kom hnai na nei an ni a midang paruk te hi state pon atangron ho ni in pakhat hi covid free certificate lak tum sample en fi atanga shikai ti hmuhchhuah ani thung Nimin khan district shanga Tunhnaia laboratory sample za somnga pahni en fi ani in shikai mi somthum pali hmuhchhuah an ni boka Anzinga mi somni pasari te chu mami district shikai hmuhchhuah ni in 4th IR battalion mi le sa West Bengal in thlanpui duty lo ho reng dil IR battalion camp quarantine lai me kan ni a midang pasari te hi Serchhip District-a shikai hmuhchhuah ni in Crime Infraction Private Limited mi le sa Tunhnaia state pon tangron ho te an ni Mizoram hun shanga Nimin khan rapid antigen test mangin sample sang ka jasari somni pali en fi ani boka heng atang hian shikai mi za somli parok zet hmuhchhuah an ni a anzinga mi somriat pariat te chu Aizawl district atanga shikai hmuhchhuah ni in anzinga mi som pahni te chu lengpui airport screening point a shikai hmuhchhuah an ni a midang somthum pakhat te chu shikai na hriat lo le chui ngai an ni Nimin khan Serchhip District-a shikai mi somthum panga hmuhchhuah ni in Serchhip District-a shikai mi pariat hmuh an ni a Longlai District-a shikai pasari hmuh ni in Saitua le Longlai District-a shikai mi pali ve hmuh an ni bok Vawiin khan Mizoram shikai mi somsari panga te chu enkol dam le an ni boka heti hian Vawiin tlai dar nga thlenga Mizoram shikai hmuh to chu sang ruk zasari somkwa pali ni in heng zinga sanga zahni somli pathum te chu enkol dam an ni to a hei hi shikai hmuh chu atangin za somsari pasari point pakhat pasari ani a
shikai en kol lai sang khat zanga somthum pali omin nunna chan som pasari an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ani